Salibonani my viewers lama subscribers AVG reality channel igama ngumxolisi isibongo ngesakoncube ngethemba liphilile lapha elikhona siside isikhathi kangaka singakaze sikhulume sonke kodwa ngiyalithembisa ukuthi kusukela namhlanje selizohlala ngibona ngikhuluma ziningi izinto okufanele ukuthi sizincokole maningi ama interviews esisazowenza kodwa namhlanje ngithe akangikhulume mina ngodaba oluhluphayo kakhulu especially ama-Zimbabweans alama permits alapha eSouth Africa nalabo abalama days abalapha eSouth Africa ngoba sesithole imbiko eminingi abantu bebotshwa belamaphepha eneleyo abavumela ukuthi babe seSouth Africa kodwa amapolisa ayababopha abakhokhisa izimali abathreatena ukuthi nxa bengakhokhanga lezo mali bazovalelwa ungabatshela ukuthi wena ulawa ama-documents afaneleyo bayakutshela ukuthi i-Home Affairs ayikho njalo nxa i-Home Affairs ingakaze ibuye izoverify ukuthi i-document lakho li-right bakuthembisa ukuthi baza kuvalela ngaphandle ungakhipha imali ethile bakutshela ukuthi baza kuvalela maybe ngolwesihlanu baze bakukhiphe ngolwesibili kumbe ngolwesithathu kumbe ngemva kweviki abantu baye besesaba ukuthi usezayekela ukuya emsebenzini agcine exotshe emsebenzini kumbe baza inconvenience ngumuntu okhatheleyo lo ufuna ukuyophumula endlini uchiya abantwana bebodwa uvele emsebenzini agcine esekhokha izimali bafuna abo 500 bafuna abo 1500 bafuna abo 3500 bafuna izimali ezihlukeneyo kuyinto embi okungamelanga ukuthi lihambisane layo kuyinto okungavumelanga ukuthi ongafanelanga ukuthi futhi njalo livumelane layo leyo ngoba lingaqhubeka likwenza ukuhlukunyezwa kwenu akuyi kuphela kuzabe kuloko kukhuphuka ngoba amaphoyisa azabona ukuthi you are very fast ekuthini likhiphe izimali emapoketini lewaqhubelela nxa lingadalanga macala so nxa wena ule ZEP nxa wena ulama days akula muntu okufanele ukuthi abuye kwafika uthethe ama days lawa uwathengile ngoba ngokomthetho wase South Africa umZimbabwean munye ngamunye ongela permit ulelungelo lokuba se South Africa for 90 days ukuthi 90 days zeko lezo uzithethe ngabuqamuqamu ubuzithethe zonke ngasikhathi sinye akudingi ipolisa lokho as long eborder befike bakusitempela leyo 90 days kuyi 90 days yakuqala ayikho into okufanele uyikhokhele ipolisa likutshela ukuthi wena lokho akuvunyelwa kuyavunyelwa kahle vela abantu beborder akufanelanga bakubalele bona ama days kufanele wena ubatshele ukuthi ku 90 days yakho le that has been allocated by the government of South Africa as introduced by the then Department of Home Affairs Minister or Home Affairs Minister Malusi Gigaba uyithatha ngaziphi indlela nxa ufuna 30 days kufanele bakuphe 30 days ungakhiphanga senti uyiqedele 30 days ubuyele ekhaya ubuye futhi nxa ufuna enye 30 days akumelanga ukuthi uyikhiphele imali 90 days yakho owayibekelwa eceleni nguhulumende ilifa lakho likahulumende weSouth Africa so as long umZimbabwean unemvumo yokuba le 90 days ulapha eSouth Africa ngomnyaka right awula police okumele likubambe awusebenzi eborder wenu and lingazama ukubamba lithi liyakubhadalisa yala as long i-90 days yakuqala yala ungakhiphi lutho bangakuhambisa ecourt it will be an illegal detention uhambe uyephuma ecourt ubabophise okwesibili nxa ule ZEP uvunyelwe ukuba seSouth Africa kuze kuyefika umhla ka-28 May 2027 akekho umuntu okufanele akutshele ukuthi wena producer i-receipt yokuthi usu-applyele i-waiver producer i-receipt yokuthi wena usu-applyele i-general work visa veza ama-days abhalwe ku-stamp sakho kumbe ku-passport yakho yinto ezingekho emthethweni kulosisi liyakhumbula ukuthi kulosisi wasethembisa owachawa ngamapolisa bambhokoza ikhanda wathungwa ama-stitch angu-10 echawa ngamapolisa e-Rubberidge bemtshayela ukuthi why engelama days yena applyele i-waiver wasitempelwa u-entry eborder akekho into wrong ayenzile ayikho into wrong vele atholakala elayo ngaleso sikhathi ngenxa ukuthi kuthiwe usitempelwe u-entry kuphela akazisebenzeli yena eborder ufike wahambisa i-passport yakhe funa ukungena eSouth Africa bamstempela u-entry and u-entry kuphela futsho ukuthi iba lapha uze udecide wena ukusuka kumbe kuze kuthi okay i-application yakho lana has been turned down sokumele uphume ngemva kwensuku ezingaka usisi lwana sowaphuma sayilwa indaba yakhe uphandle ngebail indaba kaphephe because bamcreate lama amacala bathena ubesala ukubotshwa kwathiwa uchaye ipolisa eyokuthi akekho lapha ngokusemthethweni isikuvaliwe ngenxa yikho ephiwe le bail ubhadala ibail ye 500 rand uya appear later this month mhla ka 20 May 20 March uzobe appear futhi ecourt ngalawa amanye amacala amabili
kodwa ukubhail ngoba sayilwa safaka lama lawyers for human rights ayilwa indaba yakhe. Kube sosiba lo munye obotshwe last week ephethe iZEP bamtshela ukuthi why ingelama days, why engela slip so to apply le iwaiver, bamtshela ukuthi bazamvalela akuvunyela ukuthi umuntu abe le ZEP enga-applyelanga iwaiver. Ngamanga aluhlaza lingakuvumeli nxa ule ZEP ipolisa elikubopha lisithi lona ulapho ungekho emthethweni lifuna imali kuwe yala ungakhiphi isenti uhambe ngabe hamba la epolice station. Nxa ukuthi usemsebenzini fonela emsebenzini bajethi ngilapha ngosemthethweni kodwa sebembophile, so ngenxa yalokho bafuna ngikhiphe imali angisoze ngiyikhiphe kodwa ngikhangela ukuthi bazangivalela insuku ezithile ungangixoshi. Nxa uphuma lapho bengakuhambisa ecourt mbe bekudithene kwensuku, ma uphuma lapho babophise ngoba it's an illegal detention. Lo mlungu wakho nxa engawuxotsha ku-ede phezulu ukuthi ngenxa yawo amaphoyisa you lost this potential income ngoba bakudithene wena usemthethweni bekudithena ngokungekho emthethweni. Ufonele ama-numbers e-anti-corruption hotline yase South Africa yamaphoyisa sizawafaka ngaphansi la, usithinte thina ku-073 962 3075 sizomeka sure ukuthi ama-lawyer agijima eze lapho. And kakhulu ama-lawyers for human rights akhanya se-serious kakhulu ngalolu daba, awasadlali. So lingabe lokho lihlukunyezwa libhadaliswa izimali ezingekho emthethweni. Siyabonga kakhulu, ingakhohlwa ukusubscribe kuli channel nokulayika ivideo le kunye lokuyishare.